Minista wa Roje Kirithirikari nene Eric Mugabo ugite batuma aruka kirithirikari na bageta na mbere kumigwata mbaru bakiwa gitekia munini wa rais kia Professor Kithure Kindiki ni kithiretwa gikiguna Meru na njira nene na wakiaria ura wari gavana wa Baire wa county ya Meru Kirito Murungi ugite bara bakiwa kundunguna niraba bethiro bagetunyo ite kirithirikari mutugikare na report yeje Tungeria mwanya bakumaja Meru bakiaria kiathone kia wikira kithomo kiri skuru ya Njogune Mbundi ni bonanite wikira thirikari ya Rais William Ruto bakiuga no yori na mirandi ya witi na mbere na nkuruki bakiuga no thirikari wigwatirite DP Kithure Kindiki kwenda lamiu yekerwa kwenda rojiro wekerwa okie ninjara mbone na ndea thego kwenda interview biekerwa betankarombe thirikari ya Ruto na Kindiki betankarombe mbeca no aikoronge ogamba utonge ogamba towe abodi ni baba kwenda tutamba do bachoka tutamba na ujuru thira na ramithira. For this time be very keen bomenye twite teoriko no ke bote boganitie bwega take your time tore na mwaka jomo tutigeri jo gweta kuringa kura thogani ya iteremwe riare mo thogani jaire jare ma thogani maita jabato before we make any emotional decision as we do our voting. Ikuga William Ruto waigwa twamuringira kura hii Ameru arikia gipindi kiawe where he is going to step out in 2032 urio ga step in ni muntu wa erieje ugwitwa Professor Kithure Kindiki. Gideon Kimathi abisa kumobisi na DP Kindiki no Renanto Moeje kiresi Yesu wa Roger Kimuga idaga ikiria CS Bangi barutero rwa kirima itukwenda kuigo William Kabogo akiaria na weto muririkaniyo akiugaga antu ibatia ku disrespect the Deputy President of the Republic of Kenya. Itukwenda kuali Kinyanjui sauti yake ni gani? Itukwenda kuwa Mutai Kagwe sauti yake ile ya wakati ya COVID imeenda wapi? Ure rukwa kwaria ai protect geteke atu ina kioke amwathani atuete tunataka tu protect sisi wote. Kireke Raito Murungi na ugite gutewe Meru kuromba gite kia DP kithurano netwitite ndi akiuria niki bakurwa na orori kuthaiji mono akiuga atongeria bau bakurwa na we ni muthuro bari na juni untu no kabengirwe thirikari-ini bonde bachuite bia kuthiruka nturene nandi turitiore oreo tutige uno. The politics which we have in the Meru is politics of resentment. It's politics of revenge. Nichirio. Na bora ile buba yente kwa wawete marito yao bali then one by one. Baba ina tumai kenene sana Meru. Baba idhikali na bagitate pengwa. Bunge Kimathi na Kiraito barugora ware DP Rigathi Gachagua ona koringa gituma kiaweke gisiasa atethiro arinde bene kithurano netwitite ora thiorokete ringitha yantu etumenya kionyo iki ituije very clearly ke sheria Kenya atirunga makura jia 2027 nande muntu ende nyote thiro ende bene ri aturingithiria ituma kiae antu Kimathi abwiranda la buthikiria baba uringa ituma sana Meru omba kwira batende bene tukwira na nande ugo thuganite muntu no karingira hii wakinyo karingira hu wakinya de bene oame no nturo reinagira ateo Muthiene CS mugana gwetete thina ya Meru ni kwithira bate na ngwataniro bataro bonde bare mwe. The greatest enemy to Meru is disunity. The biggest enemy to our people is that they don't stand together to be counted. 2027 will come to you. Nako nyabange bakilokete. Umbera ko ina mara irundune na weta kilomita 300 ina rais Okinya. Meru tumesimama kidete na hao marais wamepita. Now we have a stake
We have skin in this game. Tusimame na kijana wetu Profesa Kithure Kindiki. Kiripotrande toshawero Juma ria kwari etwa ni Motugeng Kare.